Ndio. Ene. Politics. Yes. Siasa. We have discussed Western politics. Not the Western ya. Go Agula. Are you from the West? The Western region. The Western region. Or former Western province. I'm looking at the globe. Global politics. What else you in the Western countries? The first world and the second world. No, go second world. You know, to come from my second world, Matitago. My fast no matter of fast. Na my dad is okay. To that. Now for the that nito turanagirwa ingi thadi yo niko eshonete kidogo now no andu mari ikombe ria thadi ri au ne otole ikombe ria thadi ni rikoragwo rishonete au ne otole monioro mafaroni magoko No, the politics in the West, the way they operate, neto amezaga muno. So as we speak, Mr. President Joe Biden, go to call Excellency. Mr. President, but Excellency, Joe Biden is not a young man, and he has even admitted to the same. Neko tu akiwa ni amenya ati mwana ke timumo. Yes, he's not young, he's 81 now. He's 81. He's 81 years old. Yes. And he has been running a campaign for re-election. Na kiama kia is a Democrat. He's a Democrat. Belongs to that party that, of course, Obama. Barack Hussein Obama. Akiri deputy wa Obama. Obama. Yakuwa tu akiran campaign ya re-election. A very spirited campaign, of course, against another former. Former president, Donald J. Trump. Yes. Modo esejiwega. No luragia miario. Yes. Na that is shoes. Na niarega kumemio hani. That is sassy. Which is very unfortunate. Very unfortunate. In such a developed country. And it was fortunate. Todo ni ati haiga no. Ya muhetirie na iji. And largely I think kaundo kau popularity ya kahete Trump sympathy. Sympathy. Yes. You know ko unemeka kido gitagwo authoritative opinion polls. This is ya okumundu okira akira kazi ni yake athondeke polls. Kauge ni diredwa ni gicunje kia 80 kona nije ndi mbere ya tumia athuri nigetha gwitikikeri ikira 64 na keri ikira gicunje kia 90 muge ni maranyenda opinion polls ya kucia kuone ciona ni ya Trump ni agite popularity na muno tona kedi ala capitalize na kaundu kau and that is the way politics works. Yes. Now got the trying to get my and they tried. They tried to get it, but they missed. And America is going to be so good, so good. Animal leadership is going to be so good. You'll love it. And you're going to love it. When I become president again, and I'll make America great again, it'll be so good. It's going to be so good. They tried to got my ear, but they didn't get it. They didn't get it. They can't get it. It's my ear, not their ear. They wanted my right one. I missed. They can't get my left one. No, they can't. A good old Joe, he said, he's not going on. He's done. He's done. He's done. President Joe, he's the sitting president of the most powerful country in the world, presumably. The world's #1 democracy. Big brother. Yes. Ni araugire aikara thina kiama giake ri ni maronire he is not a formidable candidate wa kungethanira na mumungetheri wetagwo Donald J. Trump. Na twario haha a few weeks ago. Yes. Tukiga kwenda prediction budu gwetwo Joe Biden. Yes. Ahota
kweherera giuthi. Yes. Ashura ni oragio ginya this is online but online this international media houses. Akorio kana no etikirie Kamala Harris. Atuike ni wokururira ki. Giturwa kiu. And all indicators are meko ya Kamala Harris. Yes, because she's young, vibrant, and she's a lady. Deputy wa Joe Biden. Full of life. Leo Joe ni arakiugiria atiriri. Nigeika re. Arauga I've had my time. Nigele muthuri wa horio. Agiraugire it is in the best interest of the country and the party. Yes. Kweherera arauga we kurikia wira wake athie ki aidoke retire atuike president muhuruku wira. Yes. And I'm sure Trump is very happy. He cannot keep up the head. It was so hard for Joe, so hard. He couldn't keep up. Which brings us to our hemisphere. Our political hemisphere. South of Sahara. Very unlikely. From where we sit. Kotira hivi kiundu ta kiu gikike. Pana rahisi. Pana. And not even at presidential level. On MP na governor. Ati okere ogu mukite campaign were andu aku. Oro ni ndona ni agia akiri. Ndona ndio utinda ng'ang'anira giti giki. Mwethe mundu ngimugirugami. Nyokuigua orio kaina ngoma. Oroka. Korita munene. Kare yake. Asa ni droni yo governor. Tikio kindu gia fata muno na gukira muoyo. We. Ni toro guthie njohi onyuire cuke. Mundu warwaraga kama. Wewe wo. Asa ndo mundu ni tutengeretie muno. Na watu shonokere haria mbere. Na ndethu kioguo nani ri. Ngona ndirona twina chance ya kuhota. Mwendao. Haina gake. Sorry, mundu ni onagira harai. We ni warone harai. Gato ni 18 tena. Kwa thimo we maja. Oi. Orogeria kurugamia poster icio. Chavithia nyamu na imandikwo mwina mutu. Anake mesawa. Wina ke woro ndura ndiro na guoti otiro goro kitocio. We tu bana ke. Tiaga kumareria. Nene ake twaria tuli serious. Kira kirakugia ni gutwira. Ni mbeca kana ki? O manya weri wa huna. Ndio totiria haunu. Yoranyita. Wao na ubrada munene. We igira ona ni we wira nduruta ni thio tukurutage. Tukurutagira. Te wona uigania. Ora uguo kwanja na nginya turakoretwo twetia makari. Tamu ya mbere nginya tenda cito tutire arihe. Urathi tugacoka turi hwonu. We ara wito ni wera. Ebudu reki kira mugia inyu tonde ni mukiaragagia nake. Ndiona we na stress namo. Asa. Oyo ni stress maramugia. Akale mono make mucie tiga kumare handu ari. Tiga kumare siasa ire. No, they cannot fathom. Especially ko we gitine uge durenda ri. You're in the incumbent. Yes. Rua fatara ku defend giti. Yes. Ucoke ukire uge we ndu ku defend giti. Umane neki. Ai hapana no. Weherere muthako atia we. Urauga mundu cio kiatwoithie. Tuo. Odona yane. Ai como no taraira Odinga ndari yakiona. Hata ngeimagine no agitigeri. Weherere wigite-ini. Nasikia bedi nalisema simami. Watu wanawaja siasa akiwa kijana mdogo na mnajua afanye nini. Sasa afanye kazi gani? Zidi za niseme na hilo dinga mimi sitaki kiti. Hakuna. Takataka.
Anu anasema tumina wacha kiti takataka. Siachi ngo. Siwezi wacha. Kama Museveni bado wacha. Pamoja na Kagame. Mimi niko. Hata kama lazima nikuwe kwa karatasi. Goko na handrasi ya mundu nicio ingimugiria. Batingetekera. Goko is not about you. Omenye kwaja wa mbere guku. Ukirugama president. Kiama kiu nitagi yaku. Nitawe kiama. You are the party. Ati kiama we ndonie right na Raila Odinga. Hende yakwa nita kiama kia ODM kienda kugia no thongoria mweru. Aika iyo the akirora menin. Na ni arama tumeira Kalonzo last week. Yaramba ikiria Kalonzo kidogo. Ora yes. Baba, kuna watu wanaribu uchaguzi hapa, kwani hauwaoni? Patia dakika 10. Patia dakika 10 wamalize waende. Sasa tutakuwa sawa. Baina bana tuzio the nado. Na ikihuro mateke. Wala utekando hizo cia na iria ciekira muturi. Sikia Biden amesema taki kiti. Utaki kiti ile wewe iko naye. Wewe iko na kiti na utaki. Aji. Hiyo sababu gani hiyo? Ni bado sikia kitu kama hiyo. Kama Museveni naweza stuka. Tiwe gite ucoke uge ndurenda giti. Museveni ro June ni arehereire. Ndarenda ri. Sanado. You know, those are Americans. Americans have their own way. So Joe Biden is a Gen Z. Let me tell you. Kodo kile kwaje watoto waleta campaign megithie igana no coke twirararo. You see goku ri. Yes. Tayari campaign ni especially ukirugama president ri. Yes. Kuri andu maigireire indo ciao wega. Wega piu. In your campaign. Yes. Na ni kuri inegene battalion. Ile yakumagario githiko yuria maratathi ya ABC. Coke mare macoke toro. Na matingi oyo ni opponent waku. Ni akirio kogea we. Ndurarugama. Karita. No, things like that don't happen. Hapa ni gumu. They don't. They don't happen. Hapa ni gumu. They do not happen. They're not going to. Ateu Trump da historia ri ni orega ngara kuri America mupinsani ndari nake tondu kugukiruga mandu I think yeri ali main leu Trump ni orega ngara kiharo I say Joe great he great Go kuri he couldn't stand it he couldn't stand it he couldn't stand it he couldn't stand Trump goko batigete kaga borana bana no kwanya no ndagire ndo sigara we monana da kwa olisi akwa konde mwe ici ngicono kokiwa nduraruga aroga basi ara cito igacoka ciande kwonu ciana irande kuono ni urugame no tigire ndirangu uyu keu kenua ni ugukiria we ndurarugama campaign ya meri etatuge ndurarugama koto kuaga atia Reure kitchen yes riko ne ko ria bata muno ona undu ire riko ne rikoragwo na an entire unit of study yes na riko na rikoragwo is the heart of the home ona ko kira giothe mure kiranda kiumaga kiharagirio yes na mariko namo ni makire ikiro and it's because we observe a lot of course gukire mariko riu maikiro
Yes. And you get there slowly. No kuri mariko mara metagwo executive kitchen. Yes. Not as you're on abavu. We mariko we. Maya wona ga reu gwetagwo the leafy suburbs. Yes. Wakora ona nyumba ori. Actually most of the time access agirwo riko andu maigagirira riko because they want you to see the kitchen. Yes, because it has to be spacious. No, it goes without saying. Dikondo nige murake hatekana wakora riko ni mare meto a very nice mention in this satellite towns. Ikira ginya haku ka bro 40 by 8. There are people who have that much in their kitchen. Riko. Na letiko na muragora we na shavi. It's an open American style kitchen. Yes. Ona vihari ani ona riko. Nenda ginya kidu eto ambience lighting. Fridge yako utia kureho, it is inbuilt. Microwave inbuilt. Nono gea kinya hauri. Nuaba upabana na kitchen izitu ziyakawa. Ni ukoragwo wabatite gathi cigana ona. Yes. We kitchen icio ni kona kindu gitao pantry. Yes. Karumu na hau. Wakora kitchen iyo na ginya infotainment. Kuria TV yakuo, radio yakuo, ginya kioro yakuo kuru. Yakuo. Ate we kitchen ile it's a unit you can even ni kodo we na comfort. Yes. Na ke mundu akiruta mawira kou ri. Yes. Ndutonya oguo na matonyo maria wina mo. Abana. You dress. Ni kuri afro. You look like a chef. Yes. Ni hana busy. Kako utia ii ukore ukiruguo kamande. Lentils. Kule kuruga wa course meals. Wa course. 3 course, 4 course, 5 course. Yes. Nadu ni mae kinya hau masoka ni indo wega. Na mwathani agikurathima. Yes. No ni gokere kitchen na kitchenette na ni kule jikoni. Jikoni niku ni riko. No na riko ta level. No kuri variety. We andu meri ko no igwa ona mundu agetha nyumba. Uga nyumba ina riko ke. Ni nene. Especially women are very specific. Actually ona mundu agetha nyumba ri. Ni arakiateka wacha nitakuja na mama watoto. Unajua sasa wewe ndio kitchen ni ile anaangaliaga. Akuja angalia apitiche. Akipitisha ndio hiyo. Ni sawa. Unachukua nini? Nyumba. No ni okere riko aria twajagia namo. And most of us will relate to twajirie tutari riko. Yes. Actually most of the time you will cook outside. Bora chakula kiive. Yes. Ukiweka hapo nje wewe ni kushughulia usiwekewe sumu. Because we are skeptical. Ama kibio. Waja oro igwe kivati kiau wewe. Turone hato twekitwe fumu. Ni okura kwe ndurire nyingi. To wekirwo marathio ni hamu ya. Yesoka hao kuruta hau hao tora kindu gito bed sitter. Bed sitter ndiri kitchen. Asa. It has a corner. Na corner ndikoro ire yure ko yoete yangu. Die kana bed sitter ciothe ciake ona plan imwe. Ko ire kitako. Bed sitter an obtuse angle. Beside the sink. Yes. Na dia neke ale maplana nyumba hizo cia buroti cia 1 bedroom. Akija neke gwa kona nduma unginyita naguo. Ya kuka. Ndio kana at least hapo umeadvance. Hapo umeadvance kidogo. Wako wale
sinkiri yake irwo koroga. Yes. Do rakinya kwa kiria kwa etondo. There is this marble. Bado. Ona sinki di kwa tete ya goro. Ona ni is the stamina kai mukara ga kuyinya ri. Kara konyonya. Gako blog sinki. Yes. Na ne moiguanagira mwene ibo iguru na wathi. Ya kwa memo mukamenya exercise yo niki. It's joint. Mogena one government approach. Yes. Mama Karango singi yako napeleka maji. Hata yangu haiendi. Itabidi tufungulie kwa baba Wasira juu. Ni kama sida iko juu. Tutaanzia 6th floor. Don't know who does those drains. They clog. No mafudia goko. Na nikore ure by design or I don't know by what. Niko save space. Ni onaga ria nyorirwo sitting. Nitia ile korwo. Le sitting ya nyorirwo. Bila we oneri iko. Yes. Na fridge wa gura ari. Dia ba kuiganira kundu kuriku. No ndingeiganira riko. Yamo ikara ate buru mutamugeni. No. Wewe uriane kipura ole tikata kari iko. Ere akuria kurugira na fridge. Okora doreiga sky plasticity. Nego choma. Aidha ndio tusoka tukagia kitchen hizi cia goro. Nginya Island. Yes, nginya Island. Handu muraikara. Fridge ndeiga na kundu kuriku. Ndingeiga nda riko one bedroom nyingi. Yes. Ekagenda rio gathia either one bedroom nene kana tu kuma 2 bedroom. Yes. Fridge ni aba kuikara kando ya TV. Nikora wale party ya entertain guests. Yes. Na yaga ni maroka leo mistoka na maundu makugemia Madero Monte mayogati. You know you don't usually have those things. Not only ko igoro mbere ya nduri. No nginya ororie. Yes. Na riu ndingi wacererwo kwa ageni maihura nyumba ri. Yes. Nigetha uhingure fridge ri. Yes. He mundu uri amba gukira. Karoka mundu. Dutirandania hau asaida kusendania igiri ina hoho hena shoki no rehe giatu hena gatu ke hawi ga iguru gatu karehe ina riri okay there boso si hau na kuringana kiria wena kio ri tayo ko wena yo gati yaku na ni uko mihurire ithabu ethie kiumia kana ciumia igiri ri ni umeigora na ngo ciana ici cia iria itikamione cieke atia sirerere to bota kurera one me kiro ikombe uge ne mago destabilize ne mago ke ithabu riaku yako nataka yogurt Ibeada yoga. Na yoga na ice cream. Kero ni baridi. Na kwa mukuru waku ndego ceraga. To maita mai kibaba wanyu ndaceraga tako. Very rare. No nyukwa ni ayuka age uira wa murwe kana mwari no rekata. Nwaba koriroketi to savana. Na kani cia Tuska. Savana no nginya yabe hitho. No aba kweheria. Yes eating. No aba gocitwara
na theini so that you have a presentation of self sanctity. Nakona no tuirie kihono. Ono kire we bomu tu. Ando igimate gukundira hau magura fridge. Wona hakuheheria. Oh, Kamori wa Mungetho Boimani. Yes. Nekeka. Ti Kamori wa Idi. No maletwa kuriana. Ti mahujia. Ti mahujia. He andu arugamirio rege. Na ndanakena. No ramurugamirie rege. Na nĩarendekithirie kwĩna magongona rũgongo rũu rwa Mũng'etho Boimani rĩ. Andũ arĩa mekũheo wĩra wa gũkenia arĩa angĩ ta kamwahũrĩra nyĩmbo na MC rĩ. Maumage kũndũ kũrĩkũ? Maumage itũra. Yes. Arauga wenda one man one vote. Indo citigare rũgongo. Indo itigare rũgongo. Yes. Kamori rĩ. Is your average villager. Aria handle, you will know. He cannot lie low. No nginya mo notice. Yes. No na kenya kire trigger. Ni ale trigger. Athi haria marigo-ini athĩnji-inĩ rĩ ni ambataga na riri mwe. Na riri mwerũ. Yes. Somehow when he takes the traditional brew, it emanates in him. Traditional brew ni mutwaraga wega. Yes. It emanates the macho man in him. Na akore very confident. Go face ginya andu matari meka atia. Andu matoya-ine. Na akore mundu very hyper. Acio na andu ni moranagia atiri. Kwina kaundu. Kai Kamori ari okundu guku. Kai ndiendera umuthi akahorerete atia. Umwe akauga atiri. Ndwere hukuma na oro wa mubia. Ali hatiri harahi. Marigo-ini hatiri harokondu. Handu athuri acio marigo-ini nao meitĩo mũno na kanitha. Yes. Kanitha ĩgĩthiĩ na mbere they can't. Wĩthithe gĩhũkĩrwo. Ambata. Andũ ngĩchoroka. Ndũiga mubia nĩ kwaria araria. We mubia we. Ginya kũneanwo kwanja gagakorwo gathuri ko gĩthũngũ kĩnini hani. Gũkwenja nĩanĩtwo Benediction rĩ. Benediction ĩtaneanĩtwo ũthiĩ kĩndũ ndeka atĩa? Ũgĩtie kĩndũ ndĩanena. Yes. Kĩrathimo kĩa mũico kĩneanwo. Okarehe maniũrũ. Karehe maniũrũ haha. Ningĩ njoyo kũrugĩte we. Kamori kongatwana na mũtaratara. Yes. Kamũkĩria makũya. Gũkĩrĩka ũguo. Tondũ magongona maingĩ rũgongo nĩ maĩkona andũ a kanitha. O marigo-ini success. Rĩu nĩ kũragĩũkĩtwo nĩ itonga. Ciĩtainwo na mũciĩ ũmwe wa kũu. Na Kamori rĩ gatikĩendaga gũtĩra maũndũ ta macio. Ona nĩ gakuaga maratathi mako. He is old. No kauga no kone mũndũ ũgĩkandĩ. Ũngĩkandĩka. You never know. Nĩ gathomeire rĩrĩ bookkeeping. Indo cia kothio nĩ ihũthĩkaga. No bora we nĩ mũthomu. Athomire bookkeeping Kĩnjambi. Athũngũ mokĩte a mission. Rĩu nĩakua maratathi mau. Ndĩraigua kwĩna ageni anja wake. Anja wa itũra rĩu. Yes. Akauga ndayo kuona mũndũ ũngĩ ngua thai. Na ndĩ kothi ĩno ĩrĩ o kuona ndirĩ ndamĩrĩra. Ndũranja tũrambau. Nayo ndũ ndekĩte atĩa? Ndathomeire. Ndũrĩ no muona ta itathomire. Ngĩũka na kĩu. Na maratathi. Portfolio. Akĩandũ cucumi. Ũguo aranyona ndĩ mũthomu. Gĩtagwo Kamori gũkũ. Gĩtagwo Kamori. Stanley Kamori. Na ndĩ mũthomu rĩu bookkeeping ngakinya level 4. Na nĩ ndathomete mĩaka ya gatene. Na kothi ĩyo tiga nĩ andũ makĩmĩhũthia rĩ. Bookkeeping nĩ ciatuĩkire ICDL nake. Yes. Akĩo rĩu mũthĩ thikũ ici no ũthomeire karabutha. Nĩ ithuĩ twanjirie ũhoro. Koguo ũkoragwo ũngiururia wega rĩ. Yes.
Doki amaretwe machiche Chaneli Kamori. Yes. Lewe araitani na DJ. Ndona marata thiriu matira yield kinduri I ole udu hari we don't need you maybe something else arakugutha musema wake wega proper akiuga sawa basi tulikuja sherehe wakinya refori andu matiria otoro teima ha hena rwimbo hwaini okay guthe dance floor ini ka Ani araretie na DJ tona mena nake aguku citiri ma GNC ri ni marona ga very fascinating marahona request yake ya kumwa Shine na aina special request yes ya rwimbo rwa kuingira yo mutulire ndurende mapureza na wika biri wani ngoro gukena gono yakena toyonia kadi uri akawotika u agasa jabura kirindi na tono ni majirie kuutha ciaori you know there is some trait of generosity with indulging omwe arajira mune magana meri aya ngino nyenyire wega muno muchajaria Oneje kunengerwo cash yes beja cia ikiori akamba akarugamia ndasi akoya gaikia muhuko agacoka gathie na mbere yes na kena makiwe kiriro anguka nayo arainaga Moline kan uthi event na kobo arainaga agatindika thi na kobo riu akanjia guthi aikarite thi uguo anguka nayo na wageni magetururira ageni na magacuya na magakohoka wega akauga rehe rungi na heo muhiki riu aretia nginya muki aretia nginya people Kamori nake yes arakinya ndona riu ri buying power ni anyiha mothi ni urekatia mothi ni uranyiha yes ayera DJ atiriri eka undu nyanya muragandu nakoi kono onjethereri andu no macoke ki no macoke mondo mutigare kereri tonga icithio guo ni twenda muka uku tukaniriria ni kwaura kurigori hagerio ke yes helwe bo ba HM wetagwo kuraya ni kuru angekoni ndahota ki ndahutoguo kijia kamuria mzaizo ni gani hiyo wimbo HM karaoke angalia HM karaoke ukikosa hiyo weka githina kwa inyathio hiyo kuna mama tunaimba naye hapa meli na kuna wanafurahi sana wageni uko naye amzaye jo mazengo hiyo ngoma sina au ndugu yake Samindo hawezi meli na kuna higi nataka ya kitambo ama wakarangana uko naye Wachira uko na gani John Jagi bana unajua kambura waende harakisha kijana idosi umeitigathie wewe tutaimba pale na mama Devura huyo ndio sisi naimbiaga naye wageni kwa shule wakija Alambe ni baraka kurufu moya yake moya ikinya uraya neko ruange korwo nenienda utogwe lazia maito irafu inua andu makagwa mondo DJ ri ayo muno ne kamori ri aga mzai toza ovyo hapa cheki zai toza ovyo hapa wewe hapana wewe ovyo gani weka hiyo ya tene Weitura mwana ale thigirigiri aria mamu manhanduraga ri o atuika nuruli yes there is a particular
assigned crew. Na ndadira ona ke ni mundu. Nĩ thigari cia itũra. Iria iko cia sign. Kodiro na fujo ya Kamori. Angikinyia fujo level fulani. Yes. Akeherio cini-inĩ. Akeherio CBD. Agatũmĩrwo anti-riot. Reke amũgwa moko-rĩ. Umanagira marigo-inĩ. Wanaita mimi hovyo. Wewe. Mwanake ũcio nĩ wau. Kĩroti wa gũkũ nĩ wa kũrĩhwo. Mũmũrĩhe tũrume. Agua hovyo. Kamori araugire. Moving forward. Nĩ ako move motion thĩinĩ wa mũhĩrĩga. A public motion. Yes. With public interest. Entertainers masosa go from the local people. Tondũ arayuire mũndũ ũrĩa waga sound ya magongona marĩa matarĩ na budget nĩ akona set iyo yake. Set ya nyĩmbo iria canjamũraga andũ nacio. Na ndĩra-understandaga what will be so technical. DJ wa mumo. DJ wa mũkano. Indo mzaeza hovyo uka. Aroyo juu. Manajeta hovyo. Na nginya kopo moyora. Kopo yakwa nĩ mũrandeha. Na kayo gakwa gathi kauti-inĩ arĩ kayo kana ga scout. Mũngatho boy mani. Weciria motion rwĩ committee stage. Ndũ ũrakinya first reading. Bana. Rĩndĩ ũrarugwo motion. Oli first reading. Members makiuga aikana. Aikana nĩ. Wewe kia wimbo unasema una namna gani kwani wewe DJ ya wapi? Sasa ulipokuwa huko area mawasiri kuna wale walirudi kuna wale wapya. Nilisikia Friday kulikuwa na breaking news. Kulikuwa breaking news. Kuna wale wapya walikuja. Na kuna wale wa kitambo walirudi. Wakada. Yes. Mrafiki chetu Prof. Professor, it was largely expected. Kendeke. You see even in the rankings tukiangalia katika vile stakabali ya ufanyi kazi wa serikali alikuwa anakuja kama ndiye alikuwa student. Yes. Murkomen. Ekaje mudako ndo na Facebook just a few minutes ago. Yes. Murkomen yaciaga Kenya Railways. Yes. Ndari go kai mundu atera aranyita memo uyu. Ni andu akiawira matare marero ni kuratogire. Murkomen na ministry yake riu ni raneirwo sirisiri. Yes. Sirisiri ararutirwo gwa thitima ararehwo kwa bara. Riu ni kwari Soibani tuya. Huyo yuko area. Alice Wahome alirudi. Yapo si rogo hautihoru. Duale pia alirudi. Nani mwingine alirudi mzoni? Nani? Chiri tumesema huyo. Yes, na Kidiki. Hao wengine ni wapya. Ndio nani mwingine? Adrani. Rebecca Miano. Huyo sasa the olive branch to the inclusivity. Broad based ndio yuraira ni mwirire. Yes. Kuri andu mawite. Yes. Andu hapa Eastern ri. Le maraigure mahomuka kidogo. Waza tukwambia ndege vile ulirudi hivi. Sikudanganyi. Tulikaa sini na Mike Magarena. Tulikuwa tumekajola. Niliambia Mike Magarena kuja na ile Lexus yako. Vile tulisikia umetangazwa. Tukasema basi. Wacha itulie. Tukajua kimejiweka tukapigia Nyagambos. Kupigia Nyagambos akatuambia
Kwa tumewekewa wewe na yeye. Kama ni wewe ungesagua nani? Unajua uwezi wekelea ndapo. Tunangoja rais akitangaza. We shall be able to know appropriately who retains and who comes in. Janizi mnawaka nani? Now that is the prerogative of the president. Let us be patient. Ni leaderless. Partyless. But they say they are faceless, leaderless and partyless. And colorless. Na sasa wanapigania nani? Haya mara choki mraugire. Hii ni kuogia toga we. Haya. Hai. Hii ni kuruta wira wa bara tondu hii. Na riu ndiroria atiri. Mist. Uguru makuvetwo wa fresh. They tikurugamio wira. Maye. No, last time they gave me a clean bill. I'm expecting the same. Na riu mundu ukiongereire tuindo tondu miaka iri mundu no arakirima ri. Yes. Nduracoka wa handu. Ona he andu magihuru thiumero atiriri. My friend, tunafikiria tukupatie mmoja. Tuone kama utapeleka tourist. Hapana, wewe. Sasa hiyo ni kulitafuta. Me vetting ya litarere. It is good. No, ya litarere no yako ndito muno. It will be very heavy. Tondu na wabunge ni moe mekigeri-ini. Yes. They have to redeem parliament. They are aware tondu na ore. Walisalimiwa. So vetting ya litarere. It is not going to be a walk in the park. In fact, ni ndirecireria could be right or wrong. They just might vetting ya litarere ndirona tahe mundu ukugwa. Yes. Umwe kaneri. The someone will be drawn back to the drawing board. Because parliament has to redeem itself. Yes. They have to. Na vetting ya itarene hiyo. Kwaje kwa ndu woka siasa iniri. No igwere wauga mundu uga atiriri. Ni motika watari twari yakwa hau. To mwana to mau to nini. Na meno horo ni marejera horo. Mau to kurudia kinya moiki mundu ari nake. Ginya kundu ari irio kiura na biru. Za diari to ne toru. Yaza. Ya nute akuria ndi. No vetting ya litarere ni ukoro very big. Here toge gwetuo. I am proposing that the Ministry of Tourism be headed by a visionary young man by the name of Gadaya Dennis. Weigo aururia maundu nginya we otagi. O mau no ni ndekite. Ndariku. Niri hindi. When? Ukarutero nginya namba cia OB. Weigo arabora kama ruga photocopy ya bodi. Ciothe ndina cio. Shira mwathitangĩirwo kĩ? Athiarĩ wetirwo wĩra ũgateng'era. Wahota gwĩtĩrwo wĩra rĩu ururio rĩu macira meke atĩa? Maumbuke. Actually, some new appointees ndĩraigua fairo ciao nĩcianjĩtie kumbũka. Yes. But anyway, we are hoping for the best. This is our country. Na tũraugire it has to work. It has to. We have to have a country fast. Yes. Kaya tũgeterere tuone. It's a matter of time. Like